Sunod pangutana, doon na nampo kay patik sa pikas, tiger man na. Okay ra day magtato, bisag pastor na. Nya na Okay. tato nga tiger, okay ra na siya? Kung pastor na ka, dili pwede. Ay, Pero kini siya napatik siya sa dili pa ko pastor. ah, Sa wa pa ko kailag Ginoo, wa pa ko kabasa og Biblia. Apan sa diha nakabasa ko sa Biblia, bawal sa usa ka tawo nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. karon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing ba ka nga langkaton nato na? Willing kayo. Willing nga lang katon. Gani aduna na tay sunod tuig ay palangkat ni sa igsoon og liser igsoon. Kaya nga naman balaan og templo sa Dios ang atong lawas mga kaigsunan. Salamat kay imo ng langkaton. Langkaton. Parang di ka ma-appeal sa imong katarungan nga maimperno ang dunay Diyos. Salamat, nalipay kay ko kay imong langkaton.